izoba ryanyemwe abazyo muri banda habiremwe amakuru mabi bwa nyuma yo kubaho butandu hakafera mu kansara we cyaro cya Katongore omu division ya Bufunda kandi ogwabire na amanywa nkavangira sitacho simire omugenzi ari izoba yinemerwa mu kanso ya division okumutera herisha rya hamuheru ombusasa bwinji aba bayoreka kwibanda yaferwa mu kaze manzi abira ryo mu kazi we manzi abira ryo mu kazi arukwatanisa abira ryo mu kazi arukunda abira ryo mu kazi gweno tukumanya icina okuciriye garwe ni tukagira obusindi okurijira habina kakwate no mugenzi ogu agwire hanguto eyibando kuzakazo obwabire natambora hari pichi bwa nyuma yo kutunga butandu ogwayirukangizibwe omwirware rya Kagongo aho aferire kuza Kagongo nyombe ni sabe chite ndisange nangwa ya funangozi kugani n'iki wabati mukati kibire when I reached there at the emergency door bagira the body there and yagandra the body automatically n'umuntu cyawe okakumene yaho yisha wenka yajati umwambika nyongozi yenda kutero hukumiza atabo kuboine franga nkeyindi nyebuza ngumukazi yari yaciye umutumagwe hati kumbe yaho mwire buci agarika terrorism angira ati ariho project yikwenda tukole ati kandi ejo neza kutunda munonga kurebuka ngo mukatongore wagarika wakora ki hati manya buco sime umiro gwabe nagamba kunyarga gwakora ki gwabo Benon Kimusya orumukoro w'entebe ya kashatu ahabwa Bufunda yagamba hamugenzi nkobira ryo mukozi wabo kandi obwa hatabatora becyaro cya Katongore babire bamutire mu bwesije ne bendera ekigombe cya NRM general twamuferwa bari umukozi omwekambi kusasiba abantu be mwene tinku hamya ntiza kuguma kurango twiza umwanya gwe kurango oraze muyagukora nko kwabe nagukora abenakunda abantu be abenakunda division yona so abenamberaho abenakora buri kimwe cyona omugenzi yasiga abana batano kandi umubiri gwe gwije kuzikwa izobe rya nyencakare gasha kwa Timothy Mushabe.